18. put na istom lepom mestu kod našeg dragog domaćina Jugoslovenske kinoteke. Ove godine je bilo 85 filmova, 63 filma dece iz osnovne škole i 22 filma srednjoškolaca. Reviji prisustvuju gosti iz Bosilegrada, Vranja, Obrenovca, Pančeva. Na kraju 48. revije Pismo stvaralaštva deci i omladine Srbije ostalo nam je samo da dodelimo nagrade i da vidimo nagrađene filmove. Ovako ćemo to da uradimo. Nagrade će uručiti Zoran Stefanović, predsjednik žirija. Nagrađene molim kad se pročitam da dođu ovdje prime priznanje i stanu tu, da svi ostanemo da vidimo ko je kako prošao i da se posle svi zajedno uslikamo i ostane za neki film uspomenu sa ove revije. Zorane, izvolim. Žiri je dodelio sledeću nagradu. Dok se fotografišete, samo jedna napomena. Ovih 85 filmova prema grubim procenama je radilo između 5 i 600 učesnika, neću da kažem autora. Naš cilj je da svi učesnici u izradi filma dođu ovde u Beograd kao gosti, a glavna nagrada revije je boravak autora u Beogradu. Nažalost, ove godine ih je bilo 37 svega, ali bi sjajno bilo kada bi bar većina od tih 5-600 autora mogla da dođe, ali da znate, znači ovih 85 filmova je radilo preko 500 mladih. Ovo je samo jedan deo i to je potvrda toga. Vidite koliko ih ima. Bravo još jednom, izvolite, sad ćemo da ovo stavimo. U starijem uzrastu mladima, srednjoškolcima 15-19 godina, Grand Prix je dobio film Divljina mog dvorišta, Petra Bačkanje iz Pančeva. Dobili zvuk Petra Bačkonja za film Noćna mora. Najuspešnija produkcija, samostalni producent Petar Bačkonja iz Pančeva. Sad da ovo još zabeležimo, dok se snima, sada ćete vidjeti nagrađene filmove. Verovatno mislite da vam je za divljinu potrebna džungla ili prašuma, ali možda vam je dovoljno i dvorište. Od kolonija mrava do minijaturnih čudovišta. Pokazat ćemo vam da i vaše dvorište ima divljine u sebi.